mohoro na kumuramura magatheti ucio riu ni uhoro guthira njitikiria tuingire ithaa riri ria keri ria ndereti na ni twakorwo twakuhutiria tukorwo tukeria ndeto cia county ya Embu. Ndeto cia Embu kama wa Kang'ethe ndangiciria cithirane we muikari wa Embu we mu Kenya utegutuma ciuria kana mawoni kwetukira namba itu ya SMS ria ni 22488. Oho ninge wa Kang'ethe ndangeria ndeto cia Embu atari na mutongoria kuma county ya Embu na nigikeno rucine rwa umuthi tukiamukira His Excellency Deputy Governor wa county ya Embu Kinyua wa Mugo twina kethini wa studio ni undu cio muikari wa Embu wena kanya kega muno ga gukorwo ukiaraniria na thirikari yanyu ya county. Mheshimiwa Kinyua wa Mugo geithika na karibu sana Inoro TV. Okay, thank you Mr. Kamau. Nego aketheka muno kirekana westi ungwira wa mukire ngethi kuma Embu ndamukira andu wa Embu ni makenete muno nego tondu ciumia kirukite igire ukorwo tukihost andu etu atongoria kuma Embu tukario voro wa agenda ya maendeleo ngone marego makenete muno ni Inoro wana ngatho nyingi muno kireke stiumboza kamweka gaka mbere nyambe ngethi andu wa county yakwa ya Embu na andu aria megucaga ruthio mirwetu rwa Kiembu tondu Kiembu ni nagema yonthe andu aria maimiro aria mai central to tuyarata kundu kuonthe like ndugite kwa Central Eastern Economic Bloc twaragia moles language imwe wanaonga makethia muno to tukeria ndeto eno iravutia andu wengi nginya the neighbors tuko tukeria umuthi. Asante, karibu sana bwana Mugo na ndeciria Embu gwe thayo ni morathi maandamano kuu Embu gutie maandamano marathi na mbere na ndiko na andu Embu magitikira kuthie maandamano kama gwetu ri andu Embu ni very busy nwe ciugo turi arimi 70% ya andu Embu tukoroka turi arimi kana biashara kuko thacia maandamano kututiguo icio ni andu ramai uteundu wingi mareciria kana andu matana meciria progressive na kama tiga ngwire tweka siasa cia kiruka politics cia kiruka ithurano na mundu wa cindwa ni etikire kuvoreria ngoro etikire agacindana ringi neguo tontaru maandamano mama disruption yo marekira na nginya kuthukiria andu biashara is not good for economy tundu mwaga kwi bururi wetu nitagucokia maendeleo vuva na mundu mu tutandu ha Embu atongoria ni turakemea na tutingitikira nginya nae mundu umwe ainde maandamano turugamie wira ciana cietu iture ndui itureke nduga kuria kana gutuike ati mundu ni marugama nundu wa andu ni hega thengio muno kwi mbura Embu ni kurite tugacokeria ngai ngatho turai na wasiwasi kidogo tondu tugerambiririe kura kidugu kumia kimwe kithiru no menye season yetu menye ru turayacerere kidogo ni kuvanda na maundu tamagu no ru ni kurite na ndone yakenu arimi ya mai migunda riu ara matavandite mai very busy muramateithia atia kana mumateithiriria na ki murita county government twita county government taru ni twire gitokoro twene fertilizer ire ya subsidize kana ya okete ya mbei ya raithi ira twagaca kwa thirikari kireke Embu gwetu tenginyu na student turagia na gavana the other Friday tukageria kuria fertilizer iyo kwega kinyarika na yacerero atia tondu ne voto gutethia arimi muno tondu fertilizer na mbei ya ndi no ati vara turi riu ura tureka ni turai encourage arimi tu marimi ura marimaga ni turageria stiu kuongerera area ya Ngirigaca umaje kutikota kwina advisory kwenda meta kwa extension officers ana mavesa na information ogoro arimi tieganu no ati kwina andu anini ya Ngirigaca thini wa extension ara tura activate riu nigo ati magitaraga arimi tondu kira kithukitie muno andu ra marimaga ni gukorwo gutena advisors andu mero mangiri mavara ya tiriko ya mimera ringi tariu mbura nini kana inene gutie na andu maratara andu ringi muthetu kana tiri wa gena roto vasid makero mekira rai nigo muthetu so kura waturaga kuru mundu mundu turageria gucokia monde gucokia nego AI services turageria kumicokia music koreto very expensive over wa dairy farming okona nginya mbegu andu makithiwe kirwa mbegu ni private clear andu mathi no private practice ekakorwo very expensive kukira kembuge ni turageria kuroria muno a close the board ne kaundu turambiriria ekorwo te undu turaga ni quick fix kandu tureka to mundi ni thavari turambiriria niguo ndagika ya musto na at least agriculture yo thini arugama wega watogu na kura 70% andu Embu tukoroka turi arimi kama ni se Embu rekarite andu ramatanere wa Embu wega Embu ikoragwo ina zone igire kwina the upper zone ire imwe na Mount Kenya ithiete nginya Kirinyaga ikabutia Mount Kenya then twina the lower zone ire ikoragwo anaso area kana sama kodokomo na andu matimenyaga Embu kuria gukorwa kwi kungirimika na kwina mai makwegana is only a quarter of Embu about 3/4 of Embu
ni anaso area ni kundu kumu na ndikuko kira kengwire geographically constituency igire ya Manyata na Runyenjes kuriku kwi migunda na kwi mai makwigana ireva kuvira mutito wathi mwena wa ngoro kune aso area muno maita mengi ni madipetangia na irio cia relief tondu mbura ndiuraga ya kwigana riu gacoka mwena wa Mount Kenya kora nyumite Manyata na tuge mwena wa Runyenjeze kuni kukorwa kwi highly productive tondu kuni kukorwa kwina cash crop kwina kaoa kwina sai ni tuli dairy farming kuo kwina avocado kwina marigo makwigana kireke na nginya macadamia riu tugere mikuri mwega piu nginya marigo na kila kitu nginya mbembe no atwathi thero wa side tuge muno kire mari magaku ni mithemba ta mwere sorghum makari ma green grams makari ma nginya maembe tondu maembe ni mendaga kundu kwina urugari na stio ni mekaga farming nene muno ya ukine harvestaga uke mwingi ku no ndo environment iyo na stio kundu kwina kwa muno ndo wa pamba tele ni mari maga cotton so ni kundu very highly productive gira matarira kyo ni mai kuguko ni zone igiri vana oguo haya thank you mheshimiwa Kinyua Mugo deputy governor wa county ya Embu ni tuguka kurora thino wa mai hihi county ya Embu kana thirikari irahurana naguo atia kana irarora thino uyu na njira ihana atia wagi wa mai muramateithia atia mheshimiwa okay o mai Kamau wikita tere Kamau na o mathogithia hanini maku mai mama netia tondia boro mai na mbere maige vau maiga Kamau wetu thino mai wiku munene muno tatu kona mai mara mengi maumeta Mount Kenya which is the area of Manyata na Runyenjeze no ati Kamau we are losing it na njireno wetu andu ni ma interfere muno na ecosystem miti ya iku mingi gutivana forest ya iku tambere kindu gya kairi twari manginyagia thini wa corridors ya mai water banks twari mathini wa marimba kuguri wale caravanini nyunje ndirabwa unlike before mbere nyu gukora kuna nyunje nene muno matiruka ni ga kidogo ukora nyunje ni ciakatea ciahwa iyo ni danger gwitu tu thiginya community turamwe na wathero wa side mbere tondu mai makuma muthituri no majua kwanginyagia mbere mara mekurukite na nyunje kana mara maraviru ku ni water providers companies kuguru faina danger no we have really interfered with this ecosystem kana mai tukainterfere iruko gakora runginya ngiriwale ra kidogo gakatea gwetuka ni kwanyara no te problem ya Embu theri gwicia kaundu ku kaithino omuzi bakuve Kenya ngima na rune kaundu no nginya thirikari yecirie not at county level nationally tungie kata nigo mwatho mara mathondeketwo ni yakina michuki mauga tugitire mai metu na marimba metu tucoke vuto tukathina na mbere gwika oguo ni tuku lose kama uva na kindu kiretwa ino kire climate change ni wangare mathai atwirire twa interfere twathukia environment yetu ni tuthukia njiarwa cietu matikona kundu kwa gutura mai ni makuthira environment ni kuthuka no the reality kavida ni gakinyu unatwera wanu wangare mathai riria agitagira mutito wa Karura no rikana kivida kuvingo ya Moi now it is happening now ni tu interfere na ndui na njui citu mititu yetu twari manginya marimba kama unu isi marimba ngai yake thondeka ecosystem marimba makoragwo mafana tangira thieno mbura haura maonganagia mai riwa riara nimo mekorokaga makabiria kudrip pole to the rivers miti ino turatema muno ona tu primary twathoma Kamau twiragwa miti athathani gutuva oxygen ni yenyitagirira mai na irekarigiria soil erosion tondu ni yenyitagirira ndui ikinyitagirira mai mauka ikaritain water mai mau ni part of the system ira irikagate irisaga mai vingo yario no tutaina miti mai mati tutira mai thino underground mara mange thino wanyunje so that's how we are losing it kuno nginya tukutwisi very critical rat ongeka tuzoke environment yetu variari tuke conservancy ya kwigana no ta county yetu ta Embu tuyambiririo tuna muvango mwega muno through the partners turenda kuvanda miti itavana miti Kamau tondu nakwira about the land ekweta ya Embu niyo productive naku niyo productive kwina very high population kuko migunda nimbikwita kinyivaga gutingire meka wega kura kungire meka wega ni kundu gwita kwa mbere north na mbere south na kuna kundu kwina riwa na kuna ndu kwina migunda ya kwigana aya thegi kizo kira turavatara ni mai makuri tondu kama tutingaria forole mi tutambite kwa river mai irigation icio itwara na goguo niguo riu tuna muvango wa kurori river mai
Neguo good. Thank you muno. He mundu uradumira message akanjira undumwe angenda ona tukirora gohoro wa urimi na maria maturigiceirie ni arakuria Mheshimiwa Mugo. Undumwe angenda mukorwo mukirora muno ni uhoro wigie thukuru githomo na muno githomo giki kia nathari. Tondu maundu manjagia haria heka na karia kanini ni aranjira murore muno githomo kiu. Ugima wa mwiri mukinyetie ha? Kamau tosa thirikari mweri wa September kindu kia mbere agenda yetu na ngavana wakwa Honorable Israel Mbarire ya kururia voro mathivitari tondu mathivitari ni mathirite Embu private government hospitals ya Enthiru kuma dispensary nginyagia level 4 tonyo thivitari ne muno thini wa Embu gutia na urigitani uriku kana uriku gutia na ndawa nginya cia kawaida Panadol, Piriton, Liveron, ndawa cia hypertension na diabetes no menye mirimu muno yitaga andu diabetes and hypertension du twengira tokire na binya munene muno toka kindu kia mbene kwamba kuri stock thivitari yetu sietu kuma level 4 nginya dispensary twekira ndawa cia kwigana within the first 1 week na nginya gyo munthi thivitari cia na ndawa tureka tukikagari kindu gitagwa restocking ni gutikage na ngabu twike andu matirathi magekatia ringi andu no mathima gakora ringi kwina kangabu kanini ringi tuitoka procure kindu fulani gituike gitirona kana kivinda kiu twathi KEMSA tukoraga KEMSA na kundu gwitagwa mens no turenda kuvingura companies ingi tukatuna contract na companies ndawa cia tura KEMSA tukavota kwa access ndawa ndui kundu kungi riu andu makuthire ngi makore kutina ndawa ithimi cia laboratory ringi radiography makithi kuvurwa mbisa ugakora kwina challenge kidogo no ate maundu mu turamenya mekaria tena turadiro namo no ate I can tell you thivitari Embu ni urigitani ni mucoku andu ni marathondekwa mbere twagendaga Kirinyaga na andu acio makathiro njenje na ni bise irio andu etu ni yakenu no ate tu ni raturera andu etu makathi thivitari makore gutena services matumenyithagie tondu twina kure ma office tutingimenya makathi makiona challenge matinatiri tura kwagirire makoiga ni matwire ndutekathie nigetha mu mateithiririe ndi kana kwanyu ni kuri thina wihonyonaga we county iria ingi ona rimwe tukora magatheti-ini wici wa ndawa Kamau iyo ni challenge ingi twamekorire thina wa thibitari cietu ndawa iria ciagoragwa nini kwi andu magutie ndagitari cio thithuku no ate kwina few doctors ara maina thibitari cia private kugunda wa cia tonyaga igacoka ikauma thithikari thina wandu thina wa private hospitals nginya matiru cia laboratory na maundu ta mau kaundu kutu yageri ku control wega muno ne turageria kurumiria very strictly recording mbere gutia kana kwina nginya record inventory ndawa cia ngira thina wa warehouse ya county ikithi kutuka distributed gutia na system ya ekuo no ati umuthi turarumiria nginya record ira igoega no ati studio turenda korwo fully digitalized tutumagire digital platform nigu tumenyage ndawa ciauka turamundita nginya tu office tukamenya atumikane tutire turakinya vau no turagiria kuthondeka but very soon tukatuna computerized system nigu ndo monitoring ya drugs yetu no ati wei wa ikuo neguo uci wei wa ikuo good stokori hari undu ngihimure kamureta county government ya Embu kugaciria ugima wa mwiri Mheshimiwa Mugo kwithi vitara turagiria kwa upgrade ta Kairore dispensary turende korwo level 4 ni some of the improvement turagiria kuthondeka still tureciria tondu pesa ni challenge thini wa counties kwina staff ni tu staff ni motivated ukira mbere staff mora yao iguru ukira mbere no ati studio mata yake muno ndo wake nduguta promotions ni bekaru muno mata promoted no turenda varatu ukora tu stable career financially to na at least ni to kati to promote andu iwe ndo thima koroma yega niru kwa ndo makoro tumai contract kivida kirasa muno na contract hizi wona gandu malevo misara disparities kwa mundu alevo ngiri 15 kwa ngiri alevo 20 kwa ngiri alevo ngiri 40 na maina the same qualifications ko turenda kwinde kindu gitako harmonization either wakora ndo my contract mundu ni clinical officer othi makora marali vandu kira kwa na mathina mengi muno ona nginya ukarigwa mivango ya kari atia ni turagiria gu streamline kaundu ona ciora no itikora no muno kapu yonekane nehe muno no vakora vaina margin maybe ndo wa the year of experience no ate vakora vaina kindu gikironekana vaina flow no disparity akoro sikete atia thirikari andu mavesa bakulingana mundu angaro ruo kana kama ni muthaka akathia kabungero mukava mzara mwe aya undu ucio nginyona go githumbura andu ingenda utwire uria himureka kuria Embu ni uhoro wigie andu kindu gigwitwo pending bills suppliers contractors kwaga kurihwo totaru indo ta icio cia thibitari go murari stock thibitari cia nyure githetwo indo murakegura na kura murakegura cikaraho ni supply
suppliers nĩ nyonete haha andũ ngĩ magĩkaya na gũgatuĩka gathirikari nene nĩ ĩtarekererie mbeca ya ũhoro wa suppliers mheshimiwa Mugo kamu tiga nyambe choke kwa pending bills kamu tugitake over government yet tugitosa thirikari mweri wa September twakorire pending bills ya 2.3 billion b kuma vau togwecio pesa tutuliva tondo twanyitaga report tukera gwatiriri some of the surprise kana service yekitwe itiaikuo cia nyamu hot ile citagwa ya contract na ndo makathondeka turuka mageregie kuya twina ngavana tugwika we are going to have a task force na twathondeka task force hiyo ya tuvera report kiumia kithiru niguo tumenye 2.3 billion tulive ka tutikarive kama utu wa surprise mbesa ile itangirivika cia maveni wona contract ni yakirukirwe mundu rakithondeka claim na gutie na support ya ndwe wiroro warutirwe wathi ground gutwira wekirwe to the tune of 954 million that is almost 1 billion kuko tutangirekire task force ino niguo thi investigate to mararudie record mona gutira imwe itina nginya record mathi ground company fulani guti undu wekirwe na claim we vau koguo we are not paying to 954 million Kenya shillings yo ni saving ni muno tungeri vile kuliva kiundutho tungiratera almost 1 billion ngwiciana urona andu acio mangithi gotini matire na wira una mekite mati ona makathie gotini matena wira tondu record gutina record ci office na kama tigano kwa hiyo utakwera mandu ngiriva kindu kitaivo koguo icio pesa tutinariva no atiru report ni raumire na twetayari kwambiria kuriva ile ironeka ci clear mundu warutire wira tukona nyomba ni yakirwe na maratathi ni mega na procurement ni yakirwe wega tutina problem ivo ni votureka mumwe na pending bills neguo twina challenge still tondo pesa disbursement tondo pesa ciukaga wa mweri kuma kwi exchequer kana kwi national government taru twina accumulation ya mieri iri January February mbeza tembuku wana tunina tuva challenge kidogo then one delivery yetu ya services na nombuli thirikari mebika ndo kuma mageri kororia county view priority tiga mbesa ici itaendeve ili kwetha civo ndiko tuvota gwika atia kuri vandeni imwe na tuvota kuveza na service ira kwagirire no te challenge ya embuku thari ngwiciana ni Kenya ngima rumwe kaga atia muri ta county government todo munado marenda mushara na ndo matirenda kumenya kana national kana nako mwikaga ta kurana mathina macio ma mbeca gucererwo taruka mwira twekete oguo no sekwira kwa thavari no you cannot walk alone tugithiwe wenga to in partnership na banks ile friendly taruni turegeta kuthiginya mweri muthiru misana ya sero twathitwari na cooperative mari vandu misara twakwa twina rata kind of MOU ya serova ni magakate makathi magaturivira ndu musara le tanzi yaoka kana disbursement yaoka magosa mbeza ciao gutu na muvango tocio na mbangi ndio ugioka your excellency deputy governor tukuragi na Njoroge wa Githinji magatheti na Njoroge ajira uhoro wa uria Embu gukogwe guthaka akugwetaga uhoro wa demu ciekou irema na kigi yothe uthaka uyu wa Embu no tuike mbeca muno kama ude tura convert utuike mbeca through tourism tondo Embu ni kundu kuthaka muno gutuka kamwe kugerega kwereithia mundu gwetwa ni kamwe kana takwate Njoroge ukathie kororia it's a very beautiful clear county kuma kwe mountain tuvutuke Mount Kenya na gwetu ukathie kororia we don't have even tourist hotels unaona kando makithina na juki ru ukurukira department ya tourism twenda kuvingura kwanza kindu gita kwa Mwea Game Reserve tuingie mu reserve nyamu cio tutiga simba zebras giraffe kwenda nyamu miverega yonde ili Mwea Game Reserve that is Embu mbere south kule tukuvingura kindu gya kairi ni tukuvingura Mount Kenya forest gukurukira vandu beta gwerangi niguo andu magendage for hiking kana kuthi kuona nyamu na kuthi gutokirima mwena wa Kirinyaga umiteru mwena wa Embu kugo twenda kuvingura korido iyo tweko guo kwe andu magauka kama kithiringi kurugu na mokite Embu after Mwea Game Reserve vakuve na the 7 Fork Dam kwa kwaragiriria very beautiful place kuria mai wona kwina Masinga Dam ukathi Kamburu Dam ukathi Kidaruma Dam ukathi Gitaru Dam ukathi kundu gwetagwa nginya Kiambere Dam ni korido mbega muno for tourist andu magithi makona gwekarite kwi ni very natural way na still kundu kuro iru kana rwathagana kuna kwina ndamu icio
na gutai na lot of crocodile gutai na ngangi nyingi twenda kuvira sports kuo andu mekege kayaking kuo ni mithako ya mataru ni tourist mauka atha ni kwara nyamu no mathi for sports that's mwena wa mbere mwena wa Kirinyaga makithigwe ka hiking twenda kwinde kindu gitagwa agritourism nigu muthungu auka aumite raya tukati tukakora twina kundu marathi makathi makathomithio sai ithondekagwa makavirwa thini wa factory no manya magituna kwindi maratiga ndui mari va samfi agritourism makathi makonwa sai kethagwa atia makandamia mari vakuraga atia we want to also to introduce that as a part of ndui our local revenue channels kuku tuge nitukuvingura kuri nugu tumiro thaka wa Embu ukoro kinde pesa that can be done through tourism. Number 2 twakamika wa kundu guku kindu kambere twange market ya farm produce yetu neguo job creation yana ketu nionekana kuko ne kaundu gagutiriga ndui gagutiriga maundu mengi muno beca ni kuoneka tondu mikawe no ni kuraruguo na irio icio cikuma migunda-ini wakorwo ni iria wakorwo ni waru wakorwo ni ki it will be coming from the local ndui the local supply no mani kuvagendaga kuko tourism ni gututethia muno either both the local and international. By the way, kweli na neguo thegi moshimo na mukawa ni wandikaga andu ainge mukawa wandikaga andu tondu mukawa no guo kwandika nginya murimi rute rangi twavingura corridor rangi ni se no nginya gutukora kwena mikawa equivalent international hotels undu nathungumaga that level no gari kuona mikawa ne korekaria atia the local should benefit ni kuone kandu ga gutiriga ndui neguo maundu mengi muno uhoro wa license muratwarana atia na andu anyu okay license tutiena problem muno tiga mbali uhoro wa license na kindu local revenue tondu ciratwara no guo kama tugiuka kwa serikali na kwirita last time Embu tuna potential ya kuungania 1.2 billion from the local revenue no atuka dikororia the former government maunganaga kindu ngiria milioni kana 50 no tadua difference hiyo 1.2 billion against 150 ndoi 154 million rio kadikororia tuavinguru channels bakuvishio ndena toka streamline ila correction authority ndio ngana mbesa itakuwa ekra ya Embu twainigijwa ndo amatatu mbere matiari vaga and it was a protest na ma protest akatondu kora marakuendera bus park gutira thondekwa andu alika association panone magomete kuliva panao tuyariu nao na ne ambiri kuliva acio mendaga tukuthikirirua na tutikiri makare vaga goti atia neguo mondo mune turageria kororia na sio twina thino kwina seria turathondeka mbiru twere thino county assembly nigo tuke consolidation ya licenses tondu andu maranegera makuga licenses ni nyingi muno rege mundu ali licenses mugwanja turande korosia consolidated leva kusita igire kana ndui kana emwe yo ne guteithia nginya mundu akithii kuriva nigo mundu alivaga licenses imwe na it will be very easy but uthira kithi from one office to the other neguo kuvune turagia mundu ma license good mundu racokia ngatho nundu wa thibitari horo cio wa dawa no gakiuga hatiriri thibitari cie butuko turumu tunini watu wanafinyana sana na no ino gwati ningi arwaru makuhaniriria muno neguo ne tokororia vuka magu ne tokororia vuka thibitari ya Embu level 5 ina room nyingi muno ingikirwa itanda expansion yevo keregeta yevo for now ni furnitures tukena expand modu makenagira space yekuo ya kwegana haya good thank you studio tena mheshimiwa Kinyua wa Mugo deputy governor wa county ya Embu ni ndona mundu etagwo Clement wa Kabufua Kanyama market akejera Kamau ira mheshimiwa Kinyua magituririkana muno ona ithio andu aguku Bere North ruku ni kuria kumwa kune kuria kumwa na tuna meciria mega no mende kwira andu ramumite mwena wa the lower side ne turameciria twina ngavana ni turakura machine cia nginya cia gutura mai twina drilling machines yetu niguo tukoro tutiga bandu wa kwenda gwe contractors to very expensive tutovore mai as mengi ura kungivoteka ni turaria na andu atarda othore dire manager corridor ya Tana River niguo tonio maina migunda yondire irutere rwa Tana River matwitikirie tuko twina kanao cia mai ingiteithia andu acio gweka irrigation ngwece no rere wa toro Tana River gwĩkũrũkĩte ũkathie thĩinĩ wa neighborhood ya andũ acio no maina thĩna ya irio na rũĩ rwĩ kwao watore wonaga nĩo marakũria thitima na matie thitima koguo maina mai no matina nginya mai matheru ma kũnyua river rũĩ ma kũrĩma so we are negotiating with the Tarda nĩguo twĩtĩkĩre mai matumire for irrigation good thibitari ya Embu ni kweli kuna dawa but Kamau ndari Embu moshare kuruta a relative marore moshare no tondu ni nungaga na ginya andu magiteta uyu ni wa wira kuma sewage moshare kuna thina
koguo nä kwendwo ä kä rorwo kana tiguo hau mheshimiwa nä tå kå rå mä ria hena må ndå å rauga atä å yå arorete akona Embu gå tingäaga indo cia mahiga maya magoro ma kwenjwo na thĩ aroria hihi mwĩna mĩbango o yothe ya Embu County mineral deposits mapping and extraction. Various prospectors within the county are awaiting your action, concerned person. Ocio ari ora meciria meto mivango evo ne tuweka exploration to ne kwina mathiga mara ma magoro Jamestones yekuo muno wa mbere ne tuko intensify exploration no tuko already menja kwa ne andu but komenja kwa ni rural scale ne tukuthie ndipa tumenya ne kindu kiuma kwiteithia andu wetu rusi yekuo wetu mbere neguo hena ndiramenya uria mundu arenda kuga no he mundu urenda kumenya makiri uhoro wa macadamia dikana ni mubango komuna macadamia it's a big problem ne bizito ne ngorato ne ground macadamia gwetu kama ile gite ku mwaka muthiru na kwiraga macadamia Embu ni the biggest producer, in fact it was the largest producer in East Africa. Embu as a macadamia compare na Kirinyaga na Meru mathiru ndio ongereru macadamia Meru makongera Kirinyaga na kuria kwingi nginyigia ibingo to Rwanda magira kasiding gwetu Rwanda ne mavandire macadamia muno and the neighboring countries riu mwaka uyu macadamia the companies aramagura gati ambi kugura ara maragura kivinda giki ni brokers no menye brokers magura marenda ringi makithi makagura 20 shillings makithi makagura 30 shillings ndiura ne rando yetu ne meterere kidogo thoko evingo kenigu magakorwo maina mbei mbega ega. Number 2 kunu turangeria gwiciria twina governor, we are suspecting the companies ile guraga macadamia kwa mara create oversupply nigu mbei ciikuruke ngwiciria na supply forces of supply and demand tari wandu makonu macadamia menu matie na value ni cia ndama goka kugura makagura ndui mbeiria marenda vandu vune turaria muno twina governor gutwara the other day tumenye tungika ati nigu meke ati matetheke but kire kina bata muno ni tweriria andu etu no nginya tucokie Chinese na Koreans ara maguraga macadamia mbei mbega na andu acio menga tule ne thirikari ya county ya Embu gwe Chinese maukite maguraga macadamia direct from the farmers macadamia makinyite tu even nginya magana shilingi 200 shillings you can imagine miaka yo umuthi macadamia na nginya mundu agurito mbeca nyingi muno ngamathite shilingi igana itegana so you can imagine now rutu na kuvingura thoko eyo neguo toruka mundu nginya mathugite atiriri the issue of liberalized economy, it's supposed to be soko huru, willing buyer willing seller no atiru mind kind of monopoly gwici ni andu manyitanire ara marenda kwa ni mara benefit mayonga no na ruma mathondeka coalition against ndui campaign against kiria investors maguraga twina governor we are talking bana infanginya mutongori wa bururi I can talk with the authority our deputy president is aware about the issue of the macadamia ni marage na governor tari wetu wa kopimia kithiru tukimera kwina pressure in ground mbei ya macadamia tembega na matiragurirwa koguo andu ni meterere kidogo kamuko ni turaroria aya ndenda tukirie no nguyuragia atiriri angikorwo mucaini uyu na mukoreani uyu ni mwega ri ni aguraga wega ri thirikari ya county ingigata niki mundu uroka kugurira mwananchi kindu akamutigira mbeca nyingi kamuko ni kandu ka leadership leadership you see taruka dikororia and was the local companies taruma goka vamwe na ukoro kutera mutongoria strong na makoro maina conspiracy todo mararia their interest material the bigger interest ile mwananchi liu mu Chinese no kira France de torenga toa niko matigiro ndo makigoro kwa the local dealers mate vandu no nginya tuvingure market ndio ndo tumatetheka kamau we are very the good thing ngijiga the top ni message tuna thinayo na thoko ni tukuvingura aya asante kutoka ba goikeria thengi muno mheshimiwa Kinyua Mogo deputy governor wa county ya Embu ni tugucokereria tuthina mbere na ndereti ino ngiroraga ciuria iria andu maroria ni ndona taru hena barabara ciganona andu marenda kumenya cigathondekwo ri hihi ni mbura ya cenia kana ni thutha wa hinda rigana atia turacokereria tita guku kumago. Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly
the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jetogo Paul Waiganjo, Almasi Gardens Matu by Brico Homes Limited. Na no dagika mirongo ina kuma Thika CBD na no kilomita imwe kuma Thika Garissa Road. Thogora nĩ ngiri magana matatũ ma mĩrongo ĩtatũ o hamwe na marĩhi ma title deed. Title ire ready na deposit nĩ ngiri igana rĩmwe. Balance ũrĩhe na mĩeri ĩtandatũ. Open day nĩ mweri 15 wa kana o hamwe na kuonio broti ĩrĩa ũgakorwo ũgũrĩte. Oro makeria tũhũrĩre thimũ namba 0721 077 kana utusharere office cito Jewel Complex, 2nd floor, Roysambu. Brico Homes, a touch of fulfillment. Wewa trade na bei fashirera kuma gwe kopia. Gemia nyumba yaku na Vision Plus 32-inch digital HD TV, DVB-T2 kana S2 na wall bracket hitari marehi na shiringi ngiri 11,225. Oho wenyitire thamos ya Addix na shiringi 430, thafuni na shiringi 150, maguta ma kasuku kilo 2 na shiringi 645, dego kuma kopia kilo 1 na shiringi 152, Premier Tank na shiringi 1,500 mirongo kenda. Kenera indo ici na ingĩ nyingĩ na thogora wa thĩ. Ririkana wagora kuma kopia tukurehagira kuri kopia agent uri uri hakuhi nawe matũra-inĩ 50,000 hatarĩ marĩhi. Kopia, maisha rahisi. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Nashona nguo zote za wanaume, wanawake, watoto, kila kitu. Nguo za mtumba ni za bei nafuu sana. Huwezi linganisha na nguo za kushonwa. Tofauti hukuja wakati ambapo mtu anataka kitu specific. Turanĩrwo kĩũngano-inĩ kĩarĩa matheremete kũhĩtũkĩra kambuni ya Optiben. O warĩ ha ciringi 300 harĩ buroti o yothe ya Optiben, nĩ tũragũcokeria 4,000 cirĩ ta cashback. Tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Good, thank you. Ogethi na mbere kwirora Inoro TV, Mheshimiwa wa Kinyua Mugo, Deputy Governor County ya Embu twacoka rĩera-inĩ. O rĩngĩ ngwenda gũkũria ndeto ciatũ mo studio nĩ Faith. Faith arauga hatirĩrĩ nĩguo nĩ mũrũĩte mbara njega ya thibitarĩ kũgacĩria ũgima wa mwĩrĩ. No rĩmwe nĩ tũrathiĩ thibitarĩ tũrĩ ta arũaru tũkerwo no ũthire ũthimirwo mũrimũ laboratory fulani. Na ogethi egetiga watumwo result ile okorehe stikuoyo hau mugwekata Mheshimiwa kama kireke mbere areto Faith ato Faith era no amende Faith yaga uka ofisi rucio tha inyanya kana tume mundu niguo nyite report yo kabisa tondu iyo ni corruption gutiwa thotosio kana ciria ikuo irauga mundu atume thini wa specific laboratory no atirenge mundu akathi murori wakati thibitari gukora gutena reagent kana gwikindukiranga ko mundu atuma kwa thini wa ndui
thini wa laboratory agacoka kaida receipt no ati dangitumwa kugu ni andu mathondekete magatumaga patient no ndo wa interest no amene vithi yako kana gutumenya ni ure to investigate for ucio na tumitugere umenya tukuvota kura kebi iyo ne cartel iyo ne cartel iyo ne nacio turarwa nacio riu leguo kugu no tutethie muno tuvete information nyima good thank you muno thirikari iria ingĩ cia county tiga hi kuria governor aracokirio kuria marathurio governor rutakwanyu governor Cecily Barire na agithike muno rucine governor wa Embu aingi ni mekire kindu gitagwo audit ya rutia wira ndonire county ya Githii governor Simbarati oigo mundu arugame ngari iri atwarithagia kugena kuo magatarwo muomwe kugena kuo tukeigua kundu andu macinaga nyama na guku Mombatha no ni marihagwo mucara wa county kungi mundu ni ndereba wa rori cia thabarĩ kwanyu kuhana atia ni mwekire undu ta ucio thene wana gwetu kama uya ekuo na taruka de kuroja ngo just give example taru twaina case 20 cases cia shared bank account wona ya taru bank account yako ya banki ina ndugu tandatu wona ke mundu mwena kivande kimwe aina personal number ugute 10 wona ke mundu anduguta 50 maina kindugu maina impressed mo sete to the level of millions itangivata kwera ithua ro tuwe kwa a lot of anomalies one kwa mundu kinyite retirement age record igacenjua agakorwo no ruta wira mathina tamu mengi muno kugurira twanyitire report iyo tondu report iyo teko twathondekire yaumire from the public Ministry of Public Service the PS niko watutumira twira kwi audit mekite na audit iyo nise makoragwo mena record mekire Nairobi magitumagira iretagwa IPPD integrated payment system ya Nairobi rune mona kwa ina roto anomalies umato va report yo matro to investigate that was the recommendation kugo twongira twina ngavana ni turekerire to invite andu metagwa Human Resource Institute ndo vongera wa thirikari is an institute ya thirikari ndigo moke matwikire audit on party ya wira wao riwo ndo acio ne gukindu gitakwa kindu twamba twambirio na head count tono nginya twambe tutare andu onthi tomje twina rutira yegana turusti ugokorwo kwina luma kwa andu maliva kwa mataindui matakuruta wira rutu ariki process ya gutara andu onthe certificate ciao kindu guo data cionthi madiployetwe ku record yote yaunganio yonthe riu kira tuneka riu twenda kwika kindu gitagwa payroll cleansing tuthambie payroll niguo tumenye yo misara andu mararivwa kanire yagirire tondu nizi kwandikwa misara ni kindu ngurani na head count niguo tukatwena very clear either andu acio marivagwa maciaga account kana ona mundu mwena ID aina ID muno ati ana personal number nyingi tukirie mezio kuko kaundu kuni karathie na mbere na kindu mbere mweri uthirite mbere ya end of next month na tukora tuna report na tukathi public niguo twira andu these are finding good angikora kwina mundu na fake certificate tukamenya ona twira kwenda mandikito na fake certificate he mundu rajira horo wa unyui wa njohi ya makabo uhana atia Embu na kana kwanyu ni kuri thina uyu wa unyui wa njohi ndo county nyingi cia Mount Kenya ngo cia naigumirwo ni thina uyu kamo kwanza gwetu twaringe muno makiria Embu youth yetu ne athukipio ni njovi izo cia Ivango na it's a big concern when it comes to twaragia last week na ndo security team tondo njovi icio kindu kirafani kamau itiumaga Embu ithondeka kwa njia ya Embu igoka ikendua anake makanyua na niciregete gwita andu nginya kundu taruweta kwa ciakago niciregete gwita anake tu kundu gita kwa runyenjes kugo twita thirikari we are very concerned twara very closely na andu na security team na nginya administration na no nginya turogamia njovi kindu kia mbere licensing ya mpaino nini cia kiria cia whiskies ndio turambire wikira control tondo paicio ni cia kiria no kujo visu ile katia ile ndio kwa sababu na kuisagire we are stopping licensing the small bars unless ile credible kuna kamikira ulia maundu mau no atikira kina fata muno ni ati no nginya tweke atia tuthie overdrive niguo turogamia njovi tuthie na force na tu make kuginya kuisagi ru varari kwa enforcement yetu ya county na tukoro tuna support mbega ya ndoi ya the police security team itio tondo it's a very big place kwetu haya good tuli hau ha kiria ngori mweshimu wa Mugo deputy governor Embu muguka mutaraga wiki muguka ni dawa kana ni andu ya mundu rori horo wa thoko ya muguka no muguka ri
tuge muguka no tuge ni stimulant stimulant zingi tonda etana kiembu tuge ni kindu gutige ukenia mundu ni ya usajamura mundu tora mundu akudaga athega akathia kanywa njovi akigwa changamuka anda manywe gari kawa caffeine ndo caffeine mundu kagwa kana mira tuge ni stimulant tuge ni popular ni zingi ni kwithirisa muno takwa kwa Somali Muslims ni malizanya mwizi muno the Muslim countries na ni nyamu mbesa nyingi muno tondu muguka embu ni ina turnover ya inkenene muno ya kile mbesa andu ni mwenge muno kwa the hoteliers there were part of upper embu kala ileta kwa middle zone undu wita kwa kithemu na the part of bigger part of mbere ni marare muguka muno ne kandu wengi muno ikajina out of income to the people aramari maga hi hena mifango ya muguka encourage kuma support marime tondu tukwa an illegal activity toteta vangi tuga vangi ni illegal but dirikari ni tikirite miguka na mira ni the same thing ando matiere kwa muguka na mira is a type of mira ira yumaga miru ilo ile to muguka ni siri aumire ku but is the same thing ule kwa ule endagua muna mecirio mothe iguru ri andu acio aria marimaga indo icio ni turama support muno nginya tuna makoromena mai makwigana turenda arimia mira makoromena mai makwigana mai irrigation to ni endaga mai muno makoromena chemical cheap ndigo mari magemera that is mokoro mareka tene mara sustain kire aya ndeto icio ingi ndiroigua ni mwako na igongona inene muno mweri wa 6 ni Madaraka Day yes magakorwo kwa Embu magakoro Embu mwifangite ate murehariria ate mwifangite muno Kamau we are on top gear gukora tukwina very serious coordination ira coordinate ni Ministry of Interior gukirukira eta kwa etagwa principal from interior no mara coordinate kwena coordinating team ya national na kwena technical team ira thini wa ground ku Embu riu tuge nyamu iyo ni marathondeka mivango yonde na kamutiga ngwire Madaraka guka Embu it's a blessing to us na kigo ngicokiria nginya gavana wakwa to ni kwa indire ndeto yo mari na munene gwatuka ni guka Embu no ndo waitumigire Madaraka guka Embu tuweshwe tugo ivaro ciembega na Embu turathondekera ivaro igiri kwena kivaro kimwe kirathondekwa mpya gikuru kuretwa njukire na kiria gikuru gitagwa Moi Stadium ona kiri gikuthondekwa the importance ya ndeto yo kana benefit ni ati tariu wira nurathie na mbere anake ya Embu nio mandikitwo kuruta wira kundu kuriku kou mweri ucio wa mwiso wa Mei mbere ya Madaraka gukora kwina very big population andu acio magauka Embu magakora makirara mikawa ya Embu ngwija nona kiria kiu kogu murimi nona kundu gwa kwendia indo anake tu ni mwana wira wa kuruta barabara cietu cia ku town ni irathondekwa so those are some of the benefits ya Madaraka na tukikenera ovoro cio muno na njokere ringi tukathi kundu gwetagwa Moi Stadium ni kivaro kiria gikuru no ati iguru ria kiu ni tukuthondekerwa kingiru modern stadium bandu baretwa njukiri which is about 4 kilometers kuma Embu town kiu kia njukiri iramaanisha a lot of development ni kwambira kuthi kundu kuriku kou ni kwambira kuma tauni kigenda kundu gitagwa njukiri kugu turawasa uvoro mwega muno tugacokeria mutongori wa bururi ngatho muno nundu uvoro ucio na ndirona riri nino niyo gakwa Madaraka yake ya mbere ya niyo yake ya mbere ni akiro yake ya mbere niyo yake ya mbere tondu kuma thurwo ni mashujaa jamhuri icio ni atongoretie na riu ino niyo yake ya mbere niyo ya mbere ni nguraka program hiyo the coordinator ni principal and administrative secretary wa interior ni kiruve to responsibility we kate coordination ya wagiru kire operations yonde ni muthenya wa koroi successful riu muingi wenda guhana ati hendete adu akore igongona rioka in terms of tuka mobilization gike nduke gita Embu na twiri ndazireu no nginya tuka karot of mobilization wandu magahoka kivaro gicure tra expect kinduta ndutangiri thate umenye ngiri thate te andu anini although being a national event tupati andu makauma Embu ndari andu makauma all over the country or even outside the country tari mutongori wa bururi kagera mutongori kuma ndesianja magakora maukite ko maukite Embu no ati mivango tuke mivango ni miega na ithito weka piu mandu moti ni seamless tarusi tunamsema na technical team ni gahoka kuma Nairobi niguo tuna tukinyete va kuko turavanga systematically ni undu uriku him andu a Embu mukenda gutugone tweta bururi themu ya mwaka uyu ni MSME micro small medium enterprise iyo ni themu ya mwaka uriku uyu kandi guvura turariria nigu tugakorwo tukipromote agenda ya ndwi micro small enterprise ngwesha ni mutongori wa bururi akorotakaria buru wa hasra mundu ra wa kawaida urutaga biashara ya ndi okay na nikweta kwa MSME
mundu enavuga aina kasaruni gake mundu enavuga kendia tunyamuka tukare gake kanini ni wandu maithini wale bwereko koguo kiumia kia mwiso mbere ya tuthi thino wa 1st May twakora twina kiumia kigima gia exhibition irege kwa gukirukira department ya cooperative ne magauka mekere kiumia kigima na twite bururi mugima rure makaini vaito mauke meke atia make exhibition ya ku promote MSME mundu ugendagia kindu fulani wakora thondeka iratu ndiwa kwa demonstrative ugeka atia ugeka marketing wakora thondeka variation ya uki kana diugo kwa weke atia ukoro na study vau so it will be very big the last week of May tororete madaraka day kuna poli ginyando wodi aranginya kuma other parts of the country makoro mai intach na Embu kwanza department ya trade nibu makoro mai party andwe ya process kama mbere andika niritwe mweri nya 4th and 5th of April still to an exhibition expo tramita business expo irega korwa tukipromote maundu ma tourism na utonga wetu wa Embu iyo ni kindu different neno ya MSME eno gakorwa kithondekwa ni department ya trade and tourism yo makathondeka ndeto iriko iyo ru ya 4th and 5th April still no mbere andu still magauka ma participate nikumone Embu tukorwa twina andu ne ndu itwe na kamwe na tourism kana tuge utonga wetu bikaria ati generally that one not very important but over while aya good how ne hega hena igogona ria 4th and 5th April eno ne business expo na area ge ya mweri imwe ne madaraka day na wiki ngima ya MSME meyo ne mifago mega no ri Maureen arajira kama utoria deputy governor witu atiriri kai ithu tutarakihira kwa custody mwishi ngweciria ndise Maureen ya mweno riko tondu kireke mbuge andu maiko marosandu kulingana na riri na wira ni uriko rendekana na teno rutona parts tondu ni contract we ground no ni twetekanire na contract oyo priority no nginye wandu wetu na kamutiga ngwere maybe most likely no le mani kwandika andu wonde tondu population eta ina wira nene kana te yo ni othiri yari no amende Maureen adiangarie ringi tondu we have agreed and I can tell you osio mwendo iko contractor arandika andu wetu inginya some of the subcontracts are the locals haya good Embu town CBD roads ni kwenda ithondekwo wega tondu rami ni yambukite thutha wa Emco House NCBA Bank Consolidated Bank gwekirwo rami tigutheru it's not clean kigajo tuwe kumapi nkondo ku enera wangu voroya mko kuko nera menyaneko na tuwe kumapi kwanza kuno nginya kuthonda kombera kavinda kau it will be a part of the parking tono ngaria krosi nyingi muno twenda kuthonda ka parking na to renovate barabara hizo ndithukite kwanza Embu town sikwe patching muno ni patching yavota gwekeka ono kama tiwe ka full carpeting that's what we have agreed haya kokwanyoga ni muheanaga stickers ya tax stickers yes ni pesa na kwes dero han shikodo irorwo todo kwena fake nyingi muno ni mwera report hiyo ni mwere wena yo 2 weeks ago nenerirwe na nashia na ngavana na ndeto nturarumirie about the information nginyangaria sina sticker fake ni have an idea no ndikugatanire kwa kamera ri ni to investigate over aya good ni wega kone mura chuguzo horochio no ni dero haha atiriri mwoshimi wa deputy governor jira ya Mukago contractor ako slow na mvua imeanza so please mheshimiwa ongea na contractor wa hiyo barabara ya Mukago alekeroshio barabara ya kuingia Mountain Breeze all the way to Gatodori inakuanga na vumbi sana murashiria ati horo wa murashiria horo ya Mountain Breeze kama kwirariria ni riri umenye Embu town yambatete kundu gwetagwa Gakwegori ni kwirariria horo wa barabara ya Mountain Breeze kuthika Gatodori barabara iyo twetekani ni amangi barabara iko rekithondekwa either through kura maroketi besa kana through the county fund so bevango ikuo budget ni okete ne to kwangiri na kura mekere dino programs yao kana to kere dino county government so commitment ni yakirwe ona te on theri kwingi kuma fa Mountain Breeze kuthiko ndugeta kwa Carolina ona interest ile voro wayo from Mountain Breeze kuthinginya Carolina haya good ya di Mukango ne ngoromereria tumenyane ndukira di na mbere ama wea progress ira embega muno ndundira menyane problem ile ko tumenyane ke contractor ayaragithie kahoro guo tukirekereria fio muthuriti mheshimiwa Kinyu wa Mugo deputy governor wa Embu plan ira mwinayo mwina governor waku ya miaka 5
egucenjia Embu atia. Yeah. Wendi wetu twina gavana wakwa kindu kia mbere nitucenjia Embu na kuona health sector ni arugama na utigacoka vuva ringi thibitari korwo cie stable na ikithii na mbere. Kindu gia kairiva miaka 5 twenda kuona the lower side which is Mbeere South at least onokwa ati 100% ni magena mai mathiru ma kunyua mbere atwarite nginya voro mai makurima tondu makurima those are very big irrigation na ntucitari kwina damu irathondekwa itagwa Kamumu itagwa Thuci na ingi itagwa Thambana. Those are mega dams. Ici no ikorwo cia bit long term tuticine kavinda kega natia but for immediate ni kuona at least andu etu mai na mai mathiru ma kunyua na mai na andu mai no urigitani wimo gathaini wa mathibitari andu makithondekwa kwa miaka ni ukite 5 no atwende kuona tukiungania mbeca igotiria kwigana nigu program cietu ikorwo ikithii na mbere kwagirire twenda kuona miaka 5 gutai na wastage ile korwa ciku mbere no atwende kuona mbeca igotire mwana inji aliva ndathi bara bagirire kuko ndo gitako corruption ni turwa nayo head on. Yes Gwetiko turathaitha mundu rokaruga makarega tigete na siringi ya mwana inji usini tukorwa nake gwetiko tureka turacoka vuva na gwetiko turaje tukeka tukimija minjagia acha iribu twina mivango miaka 5 nginya tuthambia county yetu ikorwo inde and it will not be very easy tondu gakora mondo structures yithukanie taruka muka thigo kontase ikuito ni rui kwambiria kwa karingi no ikorwo even more complicated ukira mundu ro wakire no korwo wakire vingira kwa na ndui gutae na mbura so it becomes very complicated but by miaka 5 ni tugucokia county very hali mondo ma ECD ni bigura makiaria it's a challenge taru ECDE kithomo kia primary kia nursery function hiyo ya twavero function hiyo no tutiave wa mbesa twaverwe function ya ECD no mbesa ikia rukite those are some of the challenges no atini turagiria gukopa ona varana kale tebezo we are doing very well manali boyega tutaenda problem gwada ukirikia ukigwaga horo ucokeria gitonga rauga why are we being harassed when we go to county offices to pay for trade license tunakuwa harassed cokeria gitonga ukigwaga horo deputy governor maraharazwa gitonga no menyo nake atonu isi ofisi yakwa no amende gitonga ko kanigwa ndaririe tondu maundu muni muturarwana mo mitugo te uri kamau gitonga no anjarie nigu twarie nake twaranirie nigu tumurumirie problem mutumio ndekirathi na mbere tumundange arazo akithi kuri license to ne mbesa twindirite riu vorocio ni tukororia kamau makinagira riu gwada agikohe no nditana kuria ugenda gutiga wakira andu aya aito na ukimere kana ugikohe message ukwenda gugithoma undu ukwenda gutiga watwira mushimi wa Kenya wa mugo hidani riaku ni mberaga kwira andu etu ni turacaria mugunda vandu vetagwo Machanga voni votogoka special economic zone tondu se mutongori wa vururi raugire wa county no nginya korwo ina vandu varia andu magekaga value addition iyo rimi wao koguo Machanga ni turaria na andu atarada nigo tose mugunda ucio vo 200 acres nigo tono kwa tugeka mondo ma agro processing konda kurika tondu kakandika andu etu no rimi wetu andu ni mawika value addition na makoro mena market ya urimi wora mararima vo vengi choke mbuge njoke mbuge ni turera andu etu mavande mitika mau njokera vau ringi climate changes reality no kunra rera resenjetie mbura raura very unpredictable no kumenya mbura kaura ri kana ga kiari rupata nginya cia kurima ikarehe thina muno kuguo ni turera encourage andu etu ugu mutongori wa vururi augira tuthira mbere na kuvanda miti na kugitira ikire environment yetu tuthira mbere na kugitira na mundu makira korwo mai mega riu no ambiria andu etu stiu mavande mbura na yurite tondo no nginya tukorwo twina irio ona okorwo tukorwo twina good food security okay ni mbisa tarigu ni ukorwo kwina ng'aragu tondo matia ketha foire imera igiri no ati andu mageri mari irio ire gukora na ndu na very short na season itaenda sa muno na matika vande vara atirigu tugoza kavita karasa muno twario na andu metagwa Twiga Food kone radu ari mieto na mari magandigu na mimerera ingi Twiga Food ni andu mekaga market linkage makoro vara tatu city andu acio twario nao ni try engage nigu tukega kindu gitagwa aggregation aramari magandigu aramari maga makandamia aramari maga avocado kwena muvango twena gwitura turenda maungana urimi wa makaiga vamwe tukamalingi na andu makagura na makagura nigu indo cia magura mbei mbaga na njira ya raithi tondu ringi andu wetu gutana market leakage no kore mwe ndu kithukira migunda ri tondu mundu cia ngendia ku riu yo wati on that market linkage
ne turesirio kwa tuna creameries yetu as a bigger dream. We want to have our creameries yetu ya Embu nigo tuke a variation area nigo at least and makromena marketing bega taru gwetu iria rigora kwa muno kama we want to have our own creameries nigo ndo makromeka tete and mekarite wega kuko no mbugire twena maundu mengi muno as a county nigo no atene thamari ya turambirie na vai miaka yukite 5 scorecard yetu nitokona tukinyite va tutakinyite 100% watu wakinye kidogo taite gwezira mumengine tukareje mwananchi kuthiete atia not we very optimistic na tuna a lot of energy na spirit yetu iguru muno kabisa. Thank you muno mheshimiwa wacoka Embu mageithia muno Kamaru good ucio ni Kinyua wa Mugo deputy governor wa county ya Embu rekadere tu tumekinya hau nigetha turamate micii na mheshimiwa Merebogua mutumia Ngatha ari guko studio na mekorona Njoroge wa Githiji ni ngucokereria tugitiria kibindi giki ithaa-ini ria thaa ithatu njitagwo Kamau wa Kang'ethe na titagoko kumago. Kama kuna kitu nimelan kwa hii life, my god, patience. Nimengoja hii driver's seat for 10 years. 10 years. 10 years nimengoja. That is how long between the first time and now? Yes. Okay. God